so taitasi. Mamia tele fai malu filima ai mai so lau tapo ina Samoa. Ia, whaafelo i atu le. Le vea lawa whaafelo i atu le pa ia male malu si tātou atunu ua o maua mai tātou whaasalonga le nei vaenga le fiafi. Ia a ua manawa i fwoi ngā luenga, wa hi ule nei aso ina ua pō, na talata i lona whaai unga, ia i alofa maleanga le nei o le tua tonu le manatu ia sa launga te sia i tātou tau singa al tātou tapa au sili langi, ia sa anga le fo i le atua i launga luenga le nei aso, ia mai se iol whenga iai, ia i tanga luenga le malo, whaala puspatonga o company, ia longa tawhana, ia o tātou ainga, ia o wō mai masani, o whānawa onga, ia mani tele lawa fōi o fuafuanga masani na pa ia mani malu si tātou o tino. Patala whapa pitoa ia tātou a inga o lo mai mōma mau mai e tino mamau, ia pa pewhoi tātou o mapa anga le tātou pokalame, ia o le TAUAFIAFI ma le LOABAY, ma taitolu atu, ia ma le uso ia Marietta, Fresh Murray. Hi Murray. Ta alofa mai na paloa le fonga le tula le afiafi ia al fa ta alofa sili lava ia na ia tatu paanga ia male lo se tatu atunu ia o lo fia la vea tau tua ne LOABAY mau mana mea fa fonga ia e te mai mo ia le aso le tai au ia me se fo io afiafi tatu pokalame nei fa poponga nei pokalame TAUAFIAFI ma LOABAY ia le fe uma futa toi mo le so ia maina ia wa lava tau tua ino lo o tu pa ia lo o tu malu ma lo tau ata i nei aso i tiute ma fe au ia o tu Tofi ia le tai tua tasi e ngā lulu ai ma lo lava ia le wha malu lusi nei aso. Ia, o le tātou pokalame le whiwhinei pe lau fwoi ana masani ai ia o na whaailoa le whaafitai ia ma le loto fia ma le anganga oli ia tātou company ia olo lang sua mai tātou pokalame a walo na au inatu e lenga teilea ia o se tala mai le tau a o tātou le o tau le i tō whawha ia mau mātou moi ia o la wana sila fia po au mo le tau rea ia le whiwhiana nei ia ona so ai le mal tātou tala e pe on whātou tali ei le tātou tunu tala mai Samoa o a fo ini mea le tupu le tātou tunu le so tu whātasia e le uso ia Marietta a wālau tō sila fia Mari, ia pe ia kaonka o mo mua i kala ka Ioi, e pe ala masani ai pe on sa ngoma ina ele leia lo anga tu foi i mauta malawa ele fia nani anawa e sila fia anga le tau ia me se le anga tu mo le aso anta au ia e pe ia o tala tau lo tu ina mai pe ele ofisa o vai tau i le aso mo le aso ai usme fa fa ponga ne tala tau pe ona lang malosi ai le tatu fatali malo anga le le Skyview Villas ai mai se the well venue tala tau fa moina lo ofisa vai tau a fa lima le afiafi nei aso Tofi su lima Aukuso lua afis fumaliva winga le tau o au sa vila tua o lo au po sa vili mai sau te sai o lo oftia pe ale atunu mo o polu po nei ma tu sifo fa fa pia i manono e ma tele langi le leima ma lule po se yo vanga nai timu pu inisio vaenga mo se sa e sau te sifo ale pata sa fata si umuanga i le fanga e ma tele langi le lei ma lule po se yo vanga nai timu pu inisio vaenga mo le motele i sa la fai vaenga sa e ma tu sa e sa le longa ga i sa le aula mo le pona nei e ma tele langi le lei ma lule po se yo vanga nai timu inisio vaenga mai fa pe na fo i vaenga umalava o savai pe on tuina mai lo fisa vai tau mo le aso tae i tumua nei lava ia o le alangi le fa solo ina wa ma timo le ato uruva va solo ai i le fa solo atu le afiafi mo pule ono o le alangi le fa solo ina wa ia ma o le ai fo ina timo e to uruva va solo ai i le temi le afiafi ia tato tala na tau ia e fai ai fo ia fuanga ia e mata i tuina ia wa lava ia tulanga su ia ingo tau pe no yai ai to mo moli le anga fa tai tato fatal malo o le Skyview Villas ai mai se le the well venue o no le lango malo si pe tato talo tau i le a taimi le aso i tato pokala me fa nga solo ia ele nga tai lea o le fa tai tato ofisa va tau ia wan le se no la to tato te le lo lava talo tau le aso ai mai
Sa leila vai a Marieta lau sau noanga nei tula le fafi. O le tulanga na e leia e fu isa tangata fa mai e peloanga mea fea o kimu sa e le timu taimi nei. E le ropo se a fai tula po es fulimi le mana e timu lo. O le tulanga na e awa i lava on tatou whaonga i a le a reporti fo i me le va ai tau e fuafua i le tatou ngā ioi le afiafi ia a fai fui o nei e te silafia e tau atu se faiva. Ia ese ia unga le tau le fafia alo lava na usta ia wai li loa lava me te tupu ia ma whapena o na afia ele pa ia ma le malu se tatou tunu. Ai e lea so le vivela te lo la. O le tulanga na malulu po a makwa vivela asala. E le ila ia ta wale ile ea. Le ea fai le fai le kon. Pea fai e asa tele la le aso. Tulanga foi lea o le e awa ia ona silafia le tatou tunu. Tulanga ia. A fa pe te anga i mai so fa mo nga ia pia po fe lava ia nga ia ba ai se fa amani ba ai se pulo na matati o ata wa isi fa mai o ia fe ko fa nga maka mo le puipuinga ia o tulanga ia le sui o tau de asola ia fa ni o fuli ma umi na ia awane ia afia lo tino ne vela telo la pe fa yo le wa tele ona tinayo e tu se ia e o isi tinawa o masani ia Marieta. E o fu kingo ni ma umi vai ngai. E o kuisia ia na isi tina. Ia. Mai ka unge ka ma kui pajamas. En le pajamas e vai ma ia e le ngari mo e fa ngai pajamas ali. Vai fa ngai fa ka popo ole tau ta tohu. Que le no para me so ia nga ka le mai ngale fa klo kala. E o ngal pajamas e ma ngai lo le o le fa ia na wata. O manga kua i le poka pa ke muri al. O mea muri. O alu ati sa lu afes full le ngalo ia te au ia wa fo ia pe fa tali mai te pula mata lo ia pa tele. Ne o mai failan sa no nga wani ni mata fo ia fa matala ia sakala meta le kalisi. Za lo pa tele malana fa mata te o ngalo ia te sakala meta pe al fa ipunga ia. Sa o lo patele ole tu langa la le wo mana tu ia o moe penta o pa mai ia la patele na pese mai a Celine Dion ile TV le po pa ia tu le ofu mai lona ofu moe tai awa enga feo ai so te ni ti sa mo ia pia ma le ofu moe be na pese mai te pese vali ena ma le situole ai po ora situole tai awa enga ia tatou wa ai ole malia ia o talana apatili ia wai e fa also e fia ata ai ole mea le tupu belanta wai ole tule leila le fa mai ia Marieta e te aro i malaputa ia ala o fa ko le ma ia le pajamas e mo ia ka kere lo ku ile se ai ka ke comfortable i pa ka le ka ile le sambi mai ma Tofi so ani ia wa ia ka wa moanga miki afu manga. E ke ro oi. No winga o aso nei wa tilo foi le pisanga e pisa ile tight. Se le ko fa ia. Ele le pajamas ele o stulanga e afaina pe pu se tulo. O mea ia wa pisa nei me o tight pu. Jo ke o fo via le mai mau e forte. Pa wa le me piki me o sambo. O se wa inga le ma dia ia ma fia fai e taka. Al pajamas ala io. E sa wa. Fa fonga mai la nai tina o lo fai vale o tuisia. Fa nga fa ta ita e fa nga ufu boi. Le lenga ma to e so ani e le vela. E le suia ingo tau le ai le fa pe fa ya koso ka fa pe o loko le lo fa nga ufu boi le. O suia ingo tau en fa anta to suia. E te ro oi. E mo musu na tina e o mo ufu boi na pajamas na e ke fai mai. Awa ono no winga. E alo ku fai ka pu ele aka ku no pe ai o fa nga se le o fu boi. Pa war kala vai. Ele ngi palang yang ai al sa mo ai o sol mere fa sa. Ele nga se mo fa nga yo le nga le sambi le ma tiu. Ai le fa pe o fi o le a o ka pu. Ya ka pu e ka nga pa pi la nga fu finge ku se ai ile ma nei wa ka wo o fu ka nga le ku se. Nga o le talo le tau pe on tuina. Fa te ata tu su nga tau o lo wa ia le toi pe pesi o fa ma ia mise na ita maiti tau tu ana ane ia na ita maiti
ina ne ia o ngā nisi o aonga nai tu ua ia a na ua whale tonu o na o le vai le i le pesi a furu ma le kale ma le fiba. Exifio e Marieta, pe fo mai mo mai tato tumu. Na o foi vai aso talwai le forma. Le fulu o flua. Ia ai ole tulanga. E fa te ia. O le ra koe fa malang mai le forma o fa ma ia bis. Me le fa tetea awa ole e abatu fale ma ia ole abatu ata testasi ta ilua ia cases o fa ma ia per tanki fever. Ia o lo fa mai ia fa tetea ole ia tangata lo au mai o afia tanki fever. Ele o ese mo o le ia na tangata o lo afia. Ia e fa le fa ma inga e fever ta mai titi. Fever ta mai titi ia ngasa tino ti ngale ulu. Tina ia le ona matala i tūlanga na mai rota me titi o tu me fa mai ave fo ai nga ave mo e fo mai ave fo mai siringa wa matumu te ia matutua ia vai fo mai fo nei te totas ave uma mai loina ia na fato tam fai lo la ia fo ia tau au tama o fia ka kon mele fa mai ave fai pele i le mo fai pele mo al fo mai pa langi so fo mai sa mo so fo mai fa kai muri ai lo fai pele pe o so e kwa o ide ma ai o mo al fai pele o nga mau e fo le mai ia o le o nga o le lo pa nga sisi pu kwa ko le wivo o va nga na o le tele na fa le ton wa le so tele ona o mo ia va nga taun fa mun e pe o silinga tali se fa le ma na ia le fo tuanga ma ia takta maina o tato company le fangaloina le fangaloina o to tato company umalon fa malana tato company malana malato long sua tato proclame la fifine ia na le stulanga Marita ia ona tau le sina pese finga le fa lusi ai le stanga tana to ma futa mai ai fa tu tato wo no le e tata no lo inicio mo we fai no tato tala mi sa mo ale tal min to teli tata no ai lo vai ngale mo o ia le tele o me okay lo ka puani pa biane kuri me ko kile be patient ono sai ia mo e tuti na lo sai ile mo e masias ai se temi ai luma ile te mau fa fonga tato tala mi sa mo ia le ala atom fight to me tai mo ina e fonga atu na ia tato pisinisi yo thank you so much for your support and sponsoring our program for time mo le langu sua i o le mafai pe am tato fsanga i le temi le aso ia fa tai atu le Argo Group o le langu sua malosi ia mo tato tala mai sa mo nei pe o le silafia le tau fa ailo ina foi le unanga le Argo Group ia le lo ia la tau fa le insinia ia fa pe foi fa le ainga le manai restaurant ia manisi la foi o nanga ia pe fa ia tianga ia ne le Argo Group i vai tele ia o le tatou Fexco Pacific ia o loo iai mane o nanga le Western Union tupe la fomai la fuatu tupe whaeleu ia ai mai sei foi awhai o nena te fia silafia ia le tau o le tupe whaeleu ia ma le buy ma le sell buying rate ma le selling rate ia mana ia lo fasili ai wa ile stangata ala tu fasili le Fexco awhai o le pa utala New Zealand fia mo san tupe an mai New Zealand awhai o le pa utala New Zealand le teni na whatau loa fa ia la te mawalunga e fa tala titi le fofua le aso ia boi ile te me wai le fa pe tu mawa le aso tasi ile ia rates ia e susu ia pe ta ele iva ta apo se fulfo ia wo o mai le pepa le au mai ia mai le bank central bank ia na fa to fa san la le Fexco ana o nanga na ile afionga fonti molio o pio molio ia ma le fa tua ia mo pola androsa o lo fai on tato la on fai on lang long so mai tato po kalami MS Rentals ia le sunga ya alvao ia man ta vale tongi ia wa fo ia lo assess mai atu mau ia fa pe fo a fa pe ole e fai ona na o mai ia wa o ka sa vale ia na le arrival na le malai vale mua e a fe mai lo tino mai le tu to ever tax te pa mua il poto mua o le officer tourist lo na lua tu lo le officer o le MS Rentals a fe ni e pe na mia sa ta vale Cafe Laterano
Cafe Laterano ia Lucia ia malafionga amtuanai ia malfaleainga ia o kuka matanga o fia manongi ia mau fale lato o nanga finga le catering pe fa pe na fia fai poiponga ia afia nei nai ia Cafe Laterano ia nai e fa ton wai woni misiona ia fe ni pe amana o mia se me tau mafaliaso ia poli vera fo la mawana lato vai fiu ia wa o ele tingapo na iviltino ia ma isi lava mea o loo ia le whalongona e tinga io ina ia lusi o loo mawai SSAP ia o le fionga Tofi lau fiti le mai ia ma tato company ma lo sir sap ia o loo ona mo tato tunu whaktaitele lang lang so mai mo tonga complex ia whapefo le Samoa Tourism Authority i ngate lea o le EPC po le marasi ang whaeltise lea o lo whao ina atu le eltise lo mauta malu lawa. Skyview Villas o le long sua mo tatu tau ia 50 tasi whapea fulta well venue ia le ngate lea ia o le tatu Pivas Boutique le whare ofu o le Pivas Boutique ia o lo long sua mo tatu tala i taalonga ia lea o lo funga ina mai ele sunga ia iulai ngali. Ia ma le tātou sponsor mo le tātou la au sui o le tālia ia le alii whai la au sui ia ele i o mai masalo le vai sofou ia le vai lima breweries. Mari, ia o tātou sponsors ia ma tātou company fo ia o lo mawhai o na soson mai ia au ina atu po kalamel TAUAFIAFI ma le LOABAY. Ia, le o tātou tāla i tā lunga ia tine lopa o mos so ta inga ma le sunga ia iulai ia o le talia ia ona ua fia whaafonga fo ila tunu uinisi o tala i tālonga o ai pe on fai ato tato uma ese va inga i fia ia unisi e fia i tala i tālonga pe o au o unisi e fia i tala mai sa mo pe o maina ia ma isi o tau ia wa ia langa wa o te taalo i tele o tālonga na abi ia o le alo na se ka wa pe fa lau su ia tālonga sa ave ia la wo fe e wai se bea ka kola amu kei loa ele fa finga nga ave langa hurdles ia ole tau do la ulon fa moi ia fai long ma ko vai ole ai angi ka longa ke anga sa we alu la foi pese la sa we alu la foi pese kongo e mau ai sisi au ka lengi le wa ke vai ko le lo leo au le tuna tu fa mak pela kala le mo so tanga me you like alu la foi pese ya shanaya alu shanaya la foi pese va ko inga foi la kusia ingoa shanaya wai shanaya spela mai oi vai ko kui fai sangel ko kui fai fia sangel o le ngonga la pe fa ia vai o ko la ha fe wai vai ai ke wa mau ai sangel i le vale ala wa mau le so ta inga mali sunga ia i la ngale hi Ulai, how are you ia mana ia esele mana ia malo se lo si fofonga ia sau no ia wa le vole fi fa fonga le atinu ia fa poponga tato tala talonga ia e ko ka ka patu le panga fa fonga ia me to tato wo ia i le va no ra fi talo fa lava malo se ko mia ia ro mai o tato tala le talonga mo de ko yaso to mo atu tato tala o ki la tu ne le la mo so ka ta ai ma vi ci Samoa mo la wa capita to pitu ale pass for the Deaf Association Samoa o ila te we lo mo loa le ala le kama tu watu wala tu asu te fa ma ina mo tu le minga o le sports dia o le fa no ino na tu mana ta anu no to pa mo ka tini na yo ta na uma ala le capita le pass a ba sa u ni mana na tu mo ta mo sanga le shuni na te rugby sevens le fa ni fiti a November te sanga nei ele naka ile e o Tofi ko ko biti kwa te mo malisi le ka tala ina ya fiu ko ni fasi o vasa le pa ya mo to sa mo incidents pata si ma le fiu na ya le malu John le misino ile yo ko na tu no la uwa to mai fa ta ya ko na mo le a ringa fa la ringa pono por skills por sai di or ma na fitness or ma no certino physical ai fa pe ai ma le ma fa mental preparation ina le so suave mo le agro test ya la tu ta pe nana mo la tu fa mo no mai ni ai lo ma tu mo tu ni ai la ve ma fa ya mai mo la capire le test
Patoa mawhai na whamau tinoa le tūlanga I le tūna na rātu tōngala ua pinga ia o te topa a o le tu wā atu mo whiti le masina o Novema. E ui ua mai ana whanau I lori o whanau le awhai e kutuhana Relax a le siampino na nangi a Andy Ruiz ma Anthony Joshua Apritai wa tūlai mai e Josephine Nangari le vā Ruiz ma le rio no whanau I loina promoto a kutuhana Joshua Edi Fea ono se whasia Andy Ruiz e iai o na masansalonga e le sa ma le mumo ria no whanau le awhai e kutuhana e tai ua whai loa he wa mai au tu ina tu tupu ya suri ya wipi na kapena I famu mole wa mai au hoi na sani mungu Islam kon kawate mai le aiki nisi pa iunga na kufaya o le tu malwai o na wa mai au na ya saini ni mai e kufaya mapata uo le funsu ala na kali Ruiz e le aiso na popole ya tutua pangu tu langa o ya manawai e katau le tu pa popo le isi ono biliona tala e kufaya le funsu ala Maale no whanga I koi ai te tau na maali rini I ngana pūlenga. Maalo I ai no wha moe moe e ono whai te tonu o Amerika lea kutuanga. Mai le te suia lava se tonu o kutuanga e whai lava o whātau ina I a sopito te te ma I le tau sanga meri. Wabi ai nei re whai au atai ulu le ula kapisi puluri ma hiti ya John Kati meri kanavoi a Frank Romangi. Ono tūlanga mai o runga kai e ni ta ano I tātu sanga lipo Pasifika I le kosta usanga. Wa tusi li mai mati o le avelo mani menu mera mua. E ka mo e numero riva po le hashtag no le au fiti I le lipo le mani te tonu I Japani. E ka ua le rifa I aonga o Frank Romani e te lele ana vaha o lori ai. Te lele ana beto tia ma o ia koni te tangata tale nia ma ngā lue manosi mo le whātino ino le kānonga. Ma iai no kantorunga o mani le ti whaola tōtonga ki play a mo le au fiti I le ripo le lalo langi. O ka ua le whai ao ngā e langi a Eddie Jones o ia koni sa avea ma whai ao ngā ka iuma le Wallabies o ma coach. I sa whakala no anga ma tūsi tana I le baia I le tānonga o lese mai le langi le pāle a sasa. Wesi ma vai atu nei, lea na maru maru ai I au lese I ai o tōru se kuruma liva na whai lo ai o Jones. Lona matuate e na rwai unga le ri la ukali mai whanani. Lea sa ia pepa mumu, red card ai le loka New Zealand ia Scott Barrett. Ono sa na ngai o inga sori tula hono, sa whatini te tonu le tālonga. Pai te tasi minute mai ale apa mua le tālonga New Zealand, mai se tālia, ma mai ale te le tālonga. O tā alo se puru wha New Zealand, lea sa i wei ina manolo le whai unga vai ngaso I te tonu o kēm. I ai e lua se puru ono I le wha se puru pitu. Ma ia ka ua hoi e to alua sui le aua o lese. Sa whai e poe mātu I aso le tūla hono e sili atu nei lo nai minga Barrett sa whai. Ke kai sa le I turia I tua. O lana kauruanga e kua lava I le laukali e whatino ina I tāronga wa ana whai unga whai. O Jones, o silia mane lua se fulu tamsanga o rea mawhai a onga whapolo pesa wa ua te lelo na sila pia tāronga na kapi ma ona ia ringa uma. Ma ua sauni hoi Eddie Jones e tui nā tūra na kāno sanga I kong whātonga ni la kapia na langi. Ina ia kang mapai e kāo fia I tū ai ngā whai unga le mantinoa tōna whai e whātino I le pene ori I laukali o na e vea mase awala e oro āpa I nai la kapia le lumanai. A oro iei le komiti e ngapa ma le tūranga. E tai pei koi lao le whai unga lea sa whai le laukali e fia fia I kama. Mai wele se lea sa whai le manu sa moa e le I mamawatu. Ua malo loa I vele li o Barrett mo le toru vai aso, ma ua misi ai malo nava noa e ka ano ai mo le pea uli a Nisila I le tālonga I le whai unga o le vai aso nei. Ma le tātou tāla whaiu, o tātino I reine numero fitu a Nisila, le rio Sam Kane e whapea, a whai e la tauke le manu malo le tālonga ma au sitalia le whai unga le vai aso, le tātou sanga le pleche ka lona winga, ua I titi lava noa e pui e la tau sampini, I ripo le langi ina I o rātou te manu malo ai. Ia o lisi nā tātou tala I tālonga, o whai o tū whātisia manu ngatu, a wāroha na whākuro mai, o nā tōsa I mai a whare ofuanga le nei roto alofa, e piva spōte ki sāle ufi betu ngā kua, ma ni a tele whaiva matiute, o te toe, o ia pai a tele o si o tātou tunu, I le nei aso soi fua. Malo lava iulai ia manu e tele atiute ia o lo toe. Ia e lau sunga malo lava mo le tāpena e ala I tātou tala I tālonga whasoifua ia.
Ia na ua whaafonga lo tātou atunu e meise o pāanga LOABAY ia e pei lava o na taumawhai le sunga ia iulai ngale o le sui o le tātou LOABAY tuina mai ia se vaenga fo iwo o itala italonga ia mātango fie vaenga o mai itala italonga i re ngata fusuanga o lakapi wa lava talonga ia wa lava lo sila fia ia o vaenga ia e tāua ia wa lava le anga i luma ia a ole a tātou anga i sina whawhiwhiang populea te liu mai ia whaafonga i tātou tala mai Samoa pe o lango malosi e tātou company anga lei ale Aukuso Group. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. How'd it go? What's up? Aloha. Aloha. What's that? Crikey, can I have a taste, mate? You know, a moly. Tough tight. Very benign. Right. Come on out. Wow, Uma. How'd it go? What's up? Aloha. Aloha. What's that? Crikey, can I have a taste, mate? You know, a moly.
Ia, e whiwhi ala i tai whatalo whātu whaafunga na ia tātou paanga e meisel mamalu lau tele le atinu. Ia, o loo maua mai tātou whasalanga ne usi mea whaafonga, whapoponga ne tātou tala mai Samoa, pe o lango mahalosi e le Aukuso. E tomua ati a tātou tala, tai an le la le ana moli mawina ai le toi TAUAFIA i leo le vaenga susua e whaapitoa po le CID. O le susunga ia ma le paulopo o king fai popo e pe ona iloa ai o ia to tele o tangata. Ona o lo maa salomia whaatasi manisi o i lātou. Le olo o tua ia i le whai o tau pulipulenga e tangata vale ina le fionga le ripa le mia. Susunga atu le epasa i lele malia i le ngoi. I le tae au le asa o tamaa le ana se imawai atu nei. O se tasi le neo mtau po le olo ave uma ia i le tele o le taimi man wha mua mua tātou ofisa susto whaapitoa. Ona ele taunga maali e mai le whai ngofia le whai e nisi o tangata o nei tau pulipulenga whaasanga le pale mi o Samoa. E le mata ngofia le wa ai mai o mata e fia o le lalolangi. E o mai lava i taimi o tātou tala mai Samoa e le mawhai ona tuina mai e le ofisa o leo ia pia. E tusa o fasiri ona tuina atu i ai le LOABAY pe o TAUAFIA nisi o TAUAFIA mamolia. I le mtau pulava le nei o tau pulipulenga ina ia wha o le maliu. Po le tangata vale ina fo i o le pale mi o Samoa. Paule tūlanga o whamao ni au tau pulipulenga nei na tu e wha o le oti le awhionga le ripalmi e tae au tono le asao te maa. I le taimi ala misa i le awha lima tae au le mtanga luenga o lo ia i le awhionga le ripalmi a. Pe ta ia le tau nuo na ua whewhir tau le an whawha ina te mai tā vale la upa sese na malanga mai i la tau nei. O lo o tua ia na o la tau fuafua ina le whaonga ina se la au malosi. E wha o el maliu tai tai o le malosi i tulou. O le isi tangata leo wha ni al TAUAFIA leo wha atasi mama le paulo. O le mai whai o sosione. Leo atu ina atu le vai inga manua leo. E whatali ai se aso le vai e sofo. E whafonga ina ilo lam tau pui luma le whamisinonga mawalunga. E moli anga e pe oni sua ia. I o le tau pule e wha o le maliu. I le tai o le atinu. O le tamina i foi olo o atu ina mai le lango le awhia angola u li leo. Ina ia tatala iso se taime whai ai ala ato suenga. Ini tangata lo ma salomia lo o fia uma ile nei tau pulenga o le taimi nei so li ngatu la fono ma fa o le tamo fai e tau pule fa o le maliu o le solo atu la vai to ese o le aso tae au le o toi tu atu ai le fionga le famsino ya mata tu atanga loa ile mata upu fa sanga se ali tala vo wisu fa ya lui le vanga ona o lana talo sanga fia va fai ala na mata upu i lumo le famsino. Ona o leo mawalo na avano ai whainga luenga i meli atu nui whafo. Na fsiringi ana whiawa ia mata i ele le vanga po lona mawhau ele mawhaiona tu ina atu o i to ese ilana sori ngā tu la fono. O le ngā oia o vea mtanga tu whainga luenga. A ele mwhaiona tali le ne ali. O le vanga lo mo lia ile morianga o le ngā oia o vea mtanga tu whainga luenga le kampani o whaingo ina o le vai. Pe ta ina wawi whaiena na mta upu le aso ana na fio no tarisanga. E pe ona tu ina atu le whaamisinonga. I lona ava noa whainga luenga i lunga wa atele i fafo. Le ana tā ua e mata e le wha apea le whainga o se mta upu. Tusa pe ua wha atalia so na ava noa i ngā luenga i fafo. E te tā ona wha mua i a te iana na mta upu lea. A wai le i lope wha le pui i lava. O lo fuafua le vai e se fau. E te tā ona malanga e se atu wai na Samoa. Lea li o le vanga ona o ne ngā luenga. Ua wha amunia i nai. O tae au e loa ai pe talia lang talusanga e pe on tuina atu. I luma la fionga ia mata to atanga loa. E tu ina atu se sala tupe mo ia. Tala muli au mai lama ni se minei, ele mawhai au na tu ina mai e leo. Ai mi se lava le ofisa so e whaaptoa leo se tali mautu. Pe o tau maasaro mia o se tangata na ia whao ina le maliu le sunga le li whai whi au, ma se whawhine lea na maua la tino maali liwi se ta avale e tuana i mato. I le whai unga le masino mawai. O le asfa raile o mawai, lea na whaatino ina i o lata o tonga whaapitoa po le post-mortem. E loa tino ai le mafua anga, o le le maliu ia i la ua umanei. Ma o lo whaata lia pea se li poti mai le ofisto so e whaapitoa. I se tala mai le nei ta o tonga whaapitoa. Mo i la ua nei. E pea o sila fia le au whaafonga o pasta lui seve ma malaya Ioane. Na mani liu i te tonu sta valeo le tu a ingo le cube ni sani tuana i mato. Ina ua mawenta ngata na pasi antu le va ingo le atunu. Ma masalomia i la ua mani liu. Ele ia se tasi o masalomia, ma TAUAFIA ia lai nei whaalawi lawe ma tautia. Whaafonga ngare atunu e mese o pānga whaafonga, ia o se o tonga na o tātou tala mai Samoa, pe ona iai nei a fia wā lava lau whaafonga anga, ia mo lo sila fia,
ia i vaenga o whaapea o nau o isio tātou wātunu. Au te iloa, o le tala leo lo turi mta ia tua tele, o le tātou tala pe o mtu mua tuai, ia lea lau whaamaunia mai, e nisio o vaenga whaamoimoina le LOABAY, ina le official so vaptoa, i to lua ila ua leo o whaamaunia o TAUAFIA, ia au te leiloa pe o TAUAFIA nisi o lea. Ia awa lava i la tau o masalo mia i le nei lava tau pure pulenga. E mai. Ia, o maua foi me foi ngane o kale fia ki kira no internet awa o tala nei o le a vatu lava nei vai aso atoa. Foi le wa tele ia sa oi kala aka mai ki venga o ia no makoe aso ia mai mau kala simi. Wa tele tata resources e whaaluina nei tūlanga Marietta na so sila fie tūlanga e alwele taimi le ko alwele taimi o whaamasino alwele taimi o tangata o longa lue ia tautalua ia o le whaifo ngai mea Ioi, leia ona abatu ia tātou tala pai e vai ega pe tu inat o lawa dunga na ia ai ke e ke no e le se me fo nei so se mata o te le ava pe nei e o fo le mata o le ai e pe ona na wa indisi wa e kala la fi au ia le o ke o mo le ai e le pe le story o le ala volo o tau mo fai tu stala e tuli a mai fam talanga sao le nga o na pelu hiolo o topa i mlo to mat o le tala sao lava na ia ila wale o tau fia o mautinoa o nisi lava inga tua atu o lo fa o isu suenga leo mai le ia mai foi se press release pe o na ta o te mai tai o pari Mona Lisa e o mai te tatu tala me Samoa ile yo me le email le fa mai tu ina mai le press release o le whaanoanoanga na o le tuwai o tu ina mai o whaamtalanga tau na sila fia le atu nuu o le lato tai le o tau pule nisi e wha o e elma riu e le taunga maalia mai le whaingo fia le amta o ia i le vaai le tangata Samoa lo whamoni o ma tangata Samoa lo tonu Ani mari tatala no ai foi awai sa o foi tatala no ai foi o fale nei tulanga foi lea ana o fafole tu poito nga mea lea Taimine wa fia press conference e whaatu langa. E o mai alea information fo i lea vaenga te suenga whaailoa mai. Ia lea wata awa le uso ya mari. Mai elva veawa na leila. Na la foi le email e le i tai amatanga ruenga. I le sui komisina. Tamai tai o loa vea ma komisina te nei ona o lea o lo malanga lea li i komisina. I malanga whaanutanga ruenga. Ia o tatoe al watu ia nei lea oli. Ia e whai mai, ia o lea wa o mawalau email. A e lela al watu le press release. Ia e tā nei le wha. O ka koe vili a kufo i iai. Ia o tala tas. I lewa uma lewa vai, whai lau tus. Lewa vai atu lewa pasi atu. A le wha atali lai. Uma mai loa ia na tuk minatu le. Ia lewa o mai taime tato tana. Pe al wha no noanga na. O nei esal me ave il wha mua mua. A mea le tau na mai le wha mua mua. A wala tūlanga nei pe awhai ele au mai le wha mua mua le tala watu. Sau le kala lea, pipi i mai ma le kala lea, sau ma le kala kaka wha longolongo i le kala liskangaka, aluako i ma le kala al whai kala se. Nala le metu. Ave se se elo al wha mtananga. Tūlanga na. E alai o na tuli ya ne i wha pia menitanga luenga leo pola mea le tuli tu stala. Au tūlanga na. Au mai le tala wha maoni al tala moni. Ia wa tala ni ta sa tua umane le fa ngolo ngot le na watu nei tala sa tua le fa vaia ona lele e mai fa ma ninga mtanga le ngolo leo ia a tu langa na le sama to me fai ye la ngol tu langa le wa ye wa le o to pe yo so ye sa fai le fono vo ile atu stala ma mtanga renga e le suiso upo mtanga renga ta no mai wa issues na tu pule weekend mal vaia so ato e fa saula ile so fua Yo taimine nei, o to yelmel na matauf. O le tala lea tātou le nala tu mua. Le ai ele se tala sala tu o le tala le ufa maudia mai. Le matawhia tangata. Le o tawhia to alua, le mai sione, ma malele paulo le wai lima o le te minei. E le se tala whalonga.
A pea no fai atu ele mawhai ona o tā ua nisi, pea wha pea le a mai leo leo, a o le sosa ia lo pei, leo wha mau dia to duana o TAUAFIA, o le mai whai oso sione, le matai le ana wha tea mai o i le tātou pāro tala i titi, fo i le wha sale le anga numero lua. Ia leo ua o fia i tonu i leo masano mia ai tau pupulenga nei. Ia ai, te loa te mine i o la tau atu sina te mai whawhiwhianga mai nao, ia o na taliu mai lea whai unga tātou pakalame, TAUAFIAFI man loa pei, le la matata loa to inisio vai ngā tātou news. Ia ma wha mai a to le tātou pakalame nea fiaf. Fresh boy on the beat. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra. Let's Marvin Gaye and get it on. Le ako moto makaniki vaitale, whaafsanga I malenofo anga tuai o le iasaki, se au nanga whaabitoa sili ona le leimo lo sa, le ua nao le se lau valu se furufata la, siaki ei ta vale la iti eo o Evans Mahilax, e mawhai na mātou sui ina le whaamama suau atoa le afi, siaki uma taofi o luma matua, whaapea lola ma pau lau ta vale, siaki uma foi tō tonga ma vaenga atoa I lalo lo sa, ona mātou whaai lo atu leo vaenga lo mana o mia lo sa, mo lo nofo sila fia, e iai foi la mātou au nanga whaapitoa mo pamu kiso, pamu penisini ma injectors a fio mai nei loa pe vala au mai leono o tasi iwa whahono po le fitu tasi fitu wano wha le ako moto mechanic
malamalama lelei ia inga matulanga manaumia mo le whaoina atu le elitise ilo maota po le bisinisi. Ola tus, oi kia umoro. Oma, koe ale kisi. Oi na wano kon. Wai na fai mo di fai le seng. Di fa befe kai wai so sisi ngame. Ai, ko fai mo di fai long le seng e fa kanga la kula fong le kisi. Ka sa inga pe hik ka ven ka kisi. Okay. O me fai baby. No baby, no power, brother. Mo nisi whamtalanga wala au mai leono 55 o leono 55 E tāua lo malamalama lelei ia inga matulanga manaumia mo le whaoina atu le elitise ilo mau po le bisinisi. Fifi lava e toe whatalo whatu nei tu la le afiafi tātou poklame au le whawawina atu e pei o na whailoa atu ia o le amata tanoa atu fo i tātou a talamai Samoa ia e mua o na whatalo whatu nei a tātou pa anga hai tilo ma lo lava tilo ia le mafuta mai nai Brisbane ia o Tom ma lo lava le ngalue ia o Pio le ala nai mafuta mai nai Klastete ma le ainga ia whamanuia le tu ai tiutia lo whenga iai ia na ia tātou pāanga māsani ia mai la tau uma le o māua tātou pasalonga tātou pokalame ne o TAUAFIAFI ma LOABAY. Wā mai no TAUAFIAFI. How's your TAUAFIAFI? TAUAFIAFI exercise, sumpa, ko TAUAFIAFI. La whaingole mea whaingale le lako le 5 kami mai lalo, sawi lunga, la e sawa ngam. Ole yoka e pole e. Ame ke sai ai. Ole okay aka a. Ole o mana tua i. Ole finga kai ole mea nga. Le yoka. Kere yalwa e whakai kai ngā mea yo. E ela le app ma sanya na mai anu Facebook le mea na. O fa fia na war kiliki. So le okay o fu anga ngau mai ngi se vai so. O ai mo finga ngau ni vai ka pena. Kere finga ngau no vai. Ole mfai. Ia fa kuliro. So alo la whakai kai ngā ngere yo. Ako le vai la ia la sunga fua mo ki ngole yo ka ngā o ka kia ni fa. Yo e fa toi fo yo a mai lu. How's your TAUAFIAFI for pe on exercise? Ya no tele ke o snap po sa o ya un pu e fa te o snap i fu se me o le tino se si ana. O no tele ai. E fai mali ai te ia lo vai atu fa akala mo e do a fa aka ale ke mo sa e ku ai sa pungi a ko fa aka e la tala fi fai au tala lia e la tala vai lia o ki vi pi mo no exercise ale tipi ale ai oi man to fo ya tu la fo fa au lo 80% food 20% exercise le ya mari e to fo i mari le le diet. Ia le diet la mari le. Ka ua, ia sa mai se si runga i le. Ia, o manga sa muisi a mea ia kau sa mea mari. Mo koe mkau kia. Fata i tai mai la ia mari. Ma meo i vi moa. Ponga i vi ia. O toi ai tasin ma mea au sa ule. I oi, le ai e fata tala fonga e au ngā tatu e vaenga ni. Ona ule au va ia le sau o le tele o le wha mai le pisi o kare koko mawalunga. Le fatu ngao wa tumu ai le tātou National Kidney Foundation ia o le tātou o le cancer o le sina mea ai risi lesi factor mea le cancer ua koe lo le ma le pia ma le tapa ia o tau nei ulau le tapa tau kipi le ula ia mai le o tau ia fifia ingo le vai lima na le vai lima ele lei ai e loa control wa le fa me le vai lima drink responsibly pe enjoy responsibly ia e loa inu mali whautauta ma whaititi. Le te sila whiara e mari le e ngalo ia ta ua masina le nei whata waere cancer. Saori, nang waro se. Ia watu e awareness. Ko kiki a sama le le. Ia watu e awareness o le awareness. Mea ngalo sama i lau se. Mea ngalo se e se pua. A wale se pua ia le masina nei. Ile iyo o le pink topa o le
O cancer fo ia. Ai oi. Le se foi masina na masina. Mere wa kau confuse ka. O le ara ka unga nge. O le yellow Aukuso. Ai au topo pink topo. Yeah, your friendship ani ya. O le pua. Ya, va so le so mo se la pua si. Na. Ona e ave tele la u lango ona o tua a o le victim o le survivor. Ia o aunties ia o tele uma li wai ia manisi o la survivor. O le ala le ave lo famo ia manisi o wo na wa mata o na fia i o fautuanga ia tadia fautuanga fo ma i ro amate ati o ai o fa dia lo mam lam fa fo ma fa long mai a takta mai ale yellow la le alo winga ia ele lo la ya pe o ia na o se ia ma le yellow vai o ngingi fa kas o le nga yellow fo le fa susungo pepe menga le kele nga ofu mai e o ia le sa o pepe ale avela ulang o swa susu tina ta ua ale ala o ka sama fo ila friendship ni ma le cancer o tala na le no wa ye o ye fa ia langa la masinga ia sama ka ko wo sama ia fa pea a to yo at fo le ia o ke topa ta to wo pink la favorite color pink pink topa ia ai mo ta to le wa feel fa mai fa mole tau sisi i tu la fono wa mai fo ma mo lo lava benefiti ia ma ia umi lo so fo ia o fa mai for nearly cancer o la le si tawa we le si fa mai moi wangalo ia lo so fo le io foi le wa o la man fa pea o ma ia le ke o mai de ai i tele yo tangata la o to fo i le leila to ngasa si onu le fa tua ia e fa tua ile tua mai lan fa ma no longa mo oi ya fe le te mai mo mai ro e ma wana sina se cancer alu fa tu marieta ma mai na ya te oi ma na tua pe o to e ma mai na sina se cancer ia ma talo ia ai mai se foi ia me tasi o marieta na nei man tu ai o to le lo fa malanga le tua lan fa ma no longa io o atu ia e te o to ro fa pena na ma tia ia ai o le tala la vai na marieta fa sa o le ia o le me ai le si tulanga o lo fa pena ona au mai a tele le mele nei o le cancer chemicals like to no me ai tato te le ilo ai tato mata ia me na le ale no mai palangi nei tato tu no o te fa alonga tu mai palangi le fa tau fuala au market me mai pe organic ia wa foi telo tato lo fa no sao le mule ni vai la au telo tato lo fa no ia na lo kwa kaka ia ko la lesi ele ko ke o vai ko va mai kwa yes al tu langa na o tu nula e matua tu ile le vai la au tu no fa ma nai ia ile tino ma le ano le o le fruit ia na mai la ia fa pe e apola me fa pe me ala ku o ka ko ia le anga ia ai lo ma e sila fia ia o la ia le vai la au na tu ina tu no e fa puta mai e fa la ana le tatu te o tu ia mai fa onga fa pupuka ia malo so no o fotuanga o mana e o nga ia e awa lava le le tau sio do so fo malo loina ta lo fa pio o malo do kana skeke ia manuia o e male ainga pio le ala lo ma fita mai Christchurch alo pio ke lo pio le cancer wow la o ka cancer lo ma fo fa aise o ke le mama lama o ke loa langa o e o ke mavalu o fa solo ai le kulanga o no ka ilu ai le fa pe o se tala e avani ai o fotuanga wale le anga ilu ma ia male se soani fa ia o tolo fi anga mga singa sfengta ai ole tato news ai mai na e pe ia le lawa lunga le va enga lio ia wa ia ka ilu ele ko kere so fum kalanga o le limo tuna funom ta ai wa ia o le nga i o le ngalu lue faatasi o le fai pulen ma nei e melo fai laudi awa o la tu ia le lo ma salo ia tangata inisi tangata la fianga ia le wanga lue faatasi e tu ia le sa o to le o su e ma sa i o sa o ngala ia fianga e ngalu lue ma malu ngalu ngale o le ona o le pulenga malu andi ma fai pule sa le lava ia o le tulanga lava na ia ona ia ta to tunu wa fo e fai fo yo le
o le fiu le tausu e a whaile na e o tātou lava tunu, tātou lava nuku ma tangata anu o tātou. Ia whawhiaran whingo whianga wenga leo, tai pei o pango tātou rua le ae so sola, o whiangi masinga karunga sola tongi. Ai, ke ro pati changi e celebrate ia te se markau sanga karunga sola. O ke whaia, o sta mai Samoa. O le se story le o te vai tu ai o le taun TAUAFIA mai lang kisa lo sola tu sola pilo. Le foto ya e me vanga ni. E amo o mo foi lo fiso fim langa inga. O ai amo. O ila la ko manga o amo o ko we amo o ko le immigration. Ale foi la fa pe me le foi ku wa i me ma ko le ai o amo. O fai ki o nga uma ma me le anga uma amo ko wa. Awa o tau le ma foi na sa o te ma lo le fa tali lang case. Ia okay lo ka sia ele o sao i fa pe pati o ya wa i po fe ali ala ve su Ia ali mari wo la tala wa sa no tu langa le te malo le solar passport isi ai longa na is stop notice na re immigration e pe le se stop notice ala e a foi e te tau ona i lo o le pe pelo passport how can they issue the passport fapio le vinga la kala ia longa vinga fa la siringia pe fa fe pe tanga te masani ma no vinga na lo tu tanga file passport i lungo le ngo le tanga le wa sa oi o le stu fasili langa ia o malu el ka ko system ali le uto o tano nga ona o vai nga le o siringia ai parti ma le di le o sui kupe ke fa ko sui kupe walu lu che ali ai su o sui kupe le alu lu che ke o folle mo mo le solo ato le mori al fasetta ma ti no ala tu langa na le ina na ni su tatu tu no okay o fo o nga nga le ma ile fula vai manga ba pa me ki wala ai kupe nga o se tu lo pe a fai o to ile nga le fa fonga mai le tu te fa la fia pa tani se ko e kuri fa sa langa ga ko ke lo ele o sao ta to nga lu fa ta si mo se sa mo sa nga le mu ma ai na ia tau no to fa na we ko ke vai ku per punga anga mele anga le fa no anga na awa fo ele ma fai ona fai leo na la tau la tonga wenga e tele la vai na fa lang mango mai leo ia ta tau a me se la va nu mafio anga e tu ina tu ia tu langa ia e mo se la fia la mo sa ngale mo sa mo ma ta tau ai pe ta tau fa na we ola fia e a ona ta tau fa ai do tu langa ia ele o se le alo fo sesi ia matu wa e pe ona o titilo atu le tele o ko meni na o sa ilunga le case la king fai po si ro ke fai aku mai na se wo oi foi la kala le mele ali fai ko ma ko pulunga mai si ka ngaka o se pio wa ai kala fa masingo ho i malu ia i le post nga yungi nga fai ka ua le media na la wo foto ina le so alo ia se fa mo le sau matanga e se ule manu matanga ina ngalu pe o le nga o sau fu ona ola ngo fa nga a ko me le ngo le media o le meteli ma fai mai o la wo pito tasi atu ila epa ai tia ile tu wa le si tu o le fisili la o le ale me o le kanchoi tu le epa le mo te fai o le fisili la na fai de te me tai lo ia le itali mai a fai mai e point taken no vinga na te fa nga ina la fautuanga ma tanga tala ia o atu e ko mengi le mala mai mo so vale o la fisili ai sa ke alwa e fai kau mako news ai se ai ke alwa e fia lua kala o me o lo mako fai pe fa pe ala o e fai ki o la kuskala ole siringa ia o ele fai ki o le mala mai ala kamena loia a o ele kilo mo e kamena ila yo o le vinga ngala fam kala nga o ka firisa ngo ga kale ai lu Facebook ai mana tu e pa pui o lo ye tu la fono e lima tai nai ia fa sala longa matala tu i lu le la o ke o fai ko i foka ko pikola e so nga fai ma ko le ma ko nga sala o le ele o ma tu a me o kan tu ma tu le pa po le fionga le di palmio o le fai mai tu le pa fai o tu io la fa fe pe ko ke manga o si o ko ai ki ai palmio o le palmio tai o sa mo o le tu mai foi a wa tai ingo sa mo ni vai ta pe wa nga wa ko ka wa ma sa ko so le fia ni fia ia ko anga fai ia le me va pe o ma ila i ka kingo ai foi le sau fu a le alu le mala malo vale e al vi cooking ale ko ke le mo wai le malo vale
ale lima ikua ere ai no fa nga ere ma onga iro ko le winga la fam talanga se ka malama ya ma mangi ngol me nga ke kamine e o ke alu au kango ole futuanga na ne afi au le fa yu ne tapu kala me mai no ma na yo e toi tau ia o tele tila la ui i le post le ale tamai tailo e nasa yuni sa polu ia ai mamawa se na tūlanga o whai in media e mai se lawa tātou ia lo pei o le mea lawa o ye report o tu ina tu uma wasi le fia tātou e fia toi tonu ala ui whangatalanga e lātou ia na kōmeni mai nei i le story na le observer ma le video le tu ina tu lunga ia o le arrest o King Whaipopo ia poleli o malele paulo o le whalewhamasino nei tai au ia o malele paulo le nao atu i le palawina o lana matau pufoinane ia a lea la ua whai e lole arrest leo ia e mole silafia e ala ona arrest o lawa lava mau e le ai mase arrest e le ai se mole anga e whaia ia whai e silafia e leo ele o lava mau o lawa lava mau le ala leo mai o leo awatu ia o le isi tūlanga ia nei pea mai ai matutua tu share tu le story lia ia mawhai atu ia le whasala lauina o le tala lia ai mātou te le fia King Whaipopo le ai e mātou te le ale share li o kai o le malo le o ele e mamawa na tūlanga sa mātou ai pitu tasi ia wa whai mai wanga i mai e tala e lau tolo se tala masanya po ia wa te le fia tilo iai lau mai e ia le fia le li palimia ma le corrupt ia o le alava ma le alava silafia ia o le na ui uma le malo i tula fono avatu King Whaipopo molianga mua ia o le tūlanga le iai nei ia tūla ila na lo ia tali mo King Whaipopo tūlanga le na iai nei tol maa whamasidonga whamamulu ia yuni ma avelan tausanga ia unasa ua le fia ave aia malo ia King Whaipopo lua ua toi sui whaafia ai leo le plia King Whaipopo umanga ioe umanga ke ioe le ala umari ioe ala umanga koe ke ia rongo vinga la koe mai uma muri anga suru lima i romo dia ia le ala o tupu mai mele mo le silafia ala e o tau ia whaia ia komi ule alu pungisama ule alu kau au kangu o lea e savalvalia e tato ai lai olo ale fua Ile i upu matala malafonga o le mana o anga e olo o le vai o ko e olo mo kwa olo pa wale me vai a se si pa ule alu ka wa kango pe ang faia ai se ia ambia nga ki fia ia o mo kwa olo e akile nga manga ia fucking o nga winga ia nei fo itu ile vai a ku nga ko ka ko news au fo tuanga ina ia alu fo nga le malu e fai tete fai nga le ma ti tanga ia ne apo sao ia na fa mtalanga o ave lunga ai le o le ko mengi pongi sa ina ni te ua fia sis ia o ke lo fa mo fa la ro ko o la lo fa la fa malulu atu inisio tangata o removing na ia ua besea mai la to ko menina na ngai le matango fia te tilo mai manu le tu au foi ona tanga i le ia le fa pe au Ila ia masese o ka ua le story King Whaipopo o le procedure fo i lea e alu umai ata ngata Samoa o solid tula fono e maulia e leo alu e tali alu e tali ai leo whapea e whai e King Whaipopo le mea wale tala whia ngai ma tula fono na pāsia le tatou palimene o tai le tatou atunu na o tō whia inga ia ai toi whai mai la o tō o tūlanga pita i sini na ona le matango whia i se tilo se isi masalo ata au ia e toi maua sisi whapoponga o le tala e pei ona lau iloa wa ia o la ia stoi ina tuila e pa atanga i whailunga LOABAY la ia tai o maa lor Pasifika i o le fono le ai tuvalu ia a le tūlanga la le na titilo atu nei maa tango fia ia o le tō nginga na tai o wasau ni e tuvalu ia ai o se tūlanga le mana ia le asau fika i o le tau whai lunga le Facebook ai whapeo o le teno fol no fuaeva ai atu le fontanga le lai tu umusu tai o isi atu no whai le li inga la le e ka umai sa mor ka ukili titilo ma fau i tūlanga na no le fono mtai tai pas o le matanga ia tatou toi whaalu maina lava
o lava ni mea o lo whaangau le mali ai. E fofo ala mea. Popo manu I fale. Awa le po ina tu fafo. La ye ale awala. Ele ongi awala le atua. A whai te lo whiwhia whaungaina le malo tupe. Whama ati lau pālota. Nioi. Mai e to anga te talo. Ai awa e kako ki whia le mea. Re ese le ita mai o tātou loto. Awa mea la le tupu wai. Nia le ala ua mōria e tangata. Ia wa ova ke leika. Ita I mea le anoa. Alo tele lava mea e. Ma nai ai o le comments na no wa ai atu iai. O whai mai tangata. Uso ia king whai popo. Malele. Ai ana e sau oe tausi lelo a inga whai ngā luenga lau ngā luenga mā naia malo a inga mā naia. Australia. O nā tangata e tau whai atu ia te oima whautua ina oe. E le o alo lo whai te whale pui loa. Nei ma se tangata nai toi o nono te oe. Mā naia I o upuna upo whautua. A pena uma te tale whai a malele. Au matou iai le whamasinonga. Ia. Ai fale ia I fale o le atua tō whina ngalo. I tū umai lua. Wa I le o lo oita I le tū lea al palimia ma le malo. Ia ma le whamasinonga. Ia fale o le atua. O I le tangata nana whai me I la post. Wa o kere karikongu le atua I wali lei. O matou lama fwoi matou te respect lau le talitonu le atua. E ui lava o earl tangata na whai e le. La langian nge e le au karikongu e le au komungisi. Le au komungisi la whai ke ia. O le au o ka wanga le ingi. Ia ai mai ati au nei lau pitola au maina ia wa whaalava lo to ia e avatu amalu I puenga pe awhai o le aswhafunga ia inisi fo I whamtalanga o le tau tumali I la o tau whafunga le ai o le vanga lava ia ina I manino mta opolo tau whai avatu ia mta tau tuwha ia I fo ia e mawhai ana a mai peo tau comments I lunga tātou live ia peo na irsunga ia tilo malo tilo alofa tele atu ia te mele ainga pio le ala ia ma nisi lava ma Tom o lo mai pe ala to comment e sapsapai e fo inisi o vainga ma faali o la to finangalo inisi mta upu o lo fai ana ma o lo va no e faali o ai ia sau comment talo fati a ngafa ko kiki ale ma watu ngafa ai ngafa ia manui ale aso ia fa manui ale to ia te o male ainga ia I tiutu lo fianga I fo ia ma oe I na fo ia tunu ia au le tātou pokalame na ia la alafa o tia maina sa o ilo ia mistangango I whaai uina se te talo wai umanmanuia nei a fiafi la lo whamaleanga leo lea tuai mai a te au nei ia whamangalo le au ona ia ni talo whapeo nei tautumani whamanuia le tuai a te auto uma ia tātou tui whenuai ia I le tātou pokalame tai au TAUAFIAFI o nei nei tutuangia tai au ala to fia ngai fo I male so ia maina ia malfantua ia hala po I lava ia whamanuia lava le tua ia ai tātou so e whira I la so tai au tātou pukalame TAUAFIAFI e mo te mine I love you fa so fui ia o tātou pukalame na mo la whiwhile nei o la Tofi ia I te tonunga sa whamaliaina lau mai mo mai o a fo in mea wa le tau tamani I lau whaafunga anga Samoa ia tira mau whapea fo I Samoa nei ia malu awi whale lo finangalo ia o le matua atu fo ina so matua fo I whaatau waa ia wale atua fo I sa matua ngā renga se tasi tu o tō mai tau mai ia whaamangalo mai ma ua ma le uso ia marieta a la whiwhinei ia iai manuia o le atua I a inga te tasi uma a lofa fo le ali ilo na while mu ina ia te tō ina pe tātou se tātou o le ata e au ai peia o na maali ai ia le saunanga marieta la tātou whai watu se talo ia whai wina I fo le ne TAUAFIAFI Matou whaktai atu le ali ilo wanga lei, o le wai ule le aso ina wapo, matou te le o loa, matou te toi awhi atu lawa I lau fio. Whaktai a lo wanga le lei nei aso. Lau puipuinga, lau whaatasi mai ana I lo wanga pa ia, lau tau singa ia I matou, lau fua ia le lo tamaka inga, matou te mi ia I lau fio. Pamangalo so matou whaali tonu, mea o matou whaia le tusa malo pinangalo, pamangalo I matou. Alofa pui matou Samoa umalava ia e momoli lo file mo loto mo finangalo o tia mafatia a pe foi ona ye le ita ma le Tofi mali ona me o tupu no matou atu ia alofa ia o atu ia lo file mo tātou malawa file nei fiafi se o matou aulia ata ia folinga I matou folinga matou mo fio o lo matou tama talo male olenga latu ia Yesu lo matou lii ma lo matou faaola so fa tama le ano malenga pa ia Amen.
Manuia le afiafi, whaasoifua ia. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet.